Kaya Karbi ANGLONG pini kinayon tum panam po ni case West Karbi ANGLONG. So don marli tum pini tum kedaming ke West Karbi ANGLONG. So don marli tum gimbal camera lapen drone ready lo kedami pan. So damang te. So Karbi ANGLONG pini kedami adim ke richo hem kona sido lo don marli only chini lang pula te West Karbi ANGLOng lat as West Karbi ANGLOng kedam po. So nangdun bomo nangdun ante. So don marli tum I know ne regular vlogs of ipin and jo formula iPhone to pick. Let's see. Ini vlog yang interesting sih. Okay, don marli tum non upper bang 10-14 am lo and mane battery ta wepin lo ya. Let's see. Battery charge ke mane magnet charger yeah. So yeah, the charge lo 30% and don marli tum non thing pen apel to nampon ya. Lamang ke tuardam ke penesan chuponeng didi lalaya. And Jinu family, non Kampur town ang lihat lo, baithalangso nata drone shot and pono plodi don marli itu lasi ang landon bom mai lala and West Karbi ANGLOng ke first time lo lala ya and non ke lapu left side nat polo ta baithalangso toar bang ke baithalangso kedam toar lo and direct hamren ile ya toar and normally tum and Popili river and bridge ke đang hết kan yuk drone shot and and normally tum la so ANGLOng thek long ke la ke suwa ANGLOng yeah. Normally tum yo so So guys, non baithalangso nai lut po and lahan lo signboard ke baithalangso welcome to baithalangso padim lo and ladak pen se nili tum drone shot and poni pulam lo and guys so kani ajir ding pen piniani plane ma success lo and direct hamren pale fit po and hamren na kona sida mima and mo chini pon bom po so blocks no lang dun bom moy and lahan lo welcome to baithalangso dante nang dun baithalangso.
Hamren ma. So don marle tum the signboard pe natin ke Hamren 15 kilometer dola and dang non bathalang so main market nang le alo and don marle tum non pu Karbi lang pieroi lahan lo lapu non dam bom lo so dak pen se nile tum drone shot and poni pula la lo and le kenal pasang ala pu para lo Karbi lang pieroi tadi so lahan lo Karbi lang pieroi toy mele na ni non toy ko drone pe so don marle tum direct drone shot le lang phenang di don marle tum and lapu en lo Hamren atwar ke don marle tum lapu en lo Hamren atwar ke and tonte direct drone shot nang lang paklang pon po lapen kado ko vesi tame chini pon po ko son ma ajat ma puke ta tum first episode bang dak masih bathailang so budget ko po lapen second episode bang kenal tum direct Hamren pale vlogs mang sam tum lang ponlong po first episode bang dak sington thu po lapen ke second episode ke next arni nang tum lang ponlong po so never give up in your life Ginu family lapen un ang support dik tha lapen Karbi ANGLONG and never give up in your life tonte next arni le chitong thuna and episode 2 le chitong thuna